Gede Grung-Grung. Selamat datang di Grung-Grung. Asli. Selamat datang di Grung-Grung, kota wisata kuliner. Ini suasana di Grung-Grung, di salah satu kedai mie calu. Ya. Pati mendanjuk beliau paknya Pak mie calu. Ribe aja sih nah. Di Mordo aja Pak. Luar biasa ya. Harganya bisa di setel lah. Dari mulai 1.000 sampai 10.000. Euro na lagot padu ribe bungko kak. Semliar bungko ya. Luar biasa mie calu Grung-Grung ya. Sukses selalu buat mie calu Grung-Grung. Wassalam.